take a plan ki mishareleka nating kontilabar anyak community taken ka plan mijikari aleka ke jan this time me la dry season me te mijipinche kure ke jan mayam plan dien doran ke gambele men jega bekana latin so in this plan mo be nyaka yekele no a plan metedi shareleka mo ki nguma tuok bukon dir tika ngachalong ko tek dan gwan na wan gwaya gwawo bukodan ler madan lerode then bana kula feel no nguma bitwo ka gwasan be ko kon warta kon plan tele kon strategy ni tele kon kala no gwanteran bana jama kade gwanteran take a plan no ne te bana ko nakade ka gwaten kon shingatin ke doraken ajan tan te gwan jeng ne ka je take a plan mi shareleka ki strategy mi kwala nyok yekelen tama kan strategy inde ti de bachir yekele ke tani bar ti kan kalar no bikan kalat no chikala de wona na ke jen pa diok be ya ki ke tuk pa diok ki before kan pa diok kan ben shibari kan plan no bikan war bikan ga yuan match bikan ga yuan mai ka kor mo bala kor mi di che kor mo tot bar chikan plan no bikan wari bikan ga book ka mechi dit bikan ka book ka rpg ni ka targadian kan bar manyam new land yen targadian dit man tekaten gor kan ode kan new land de kan adak mo a plan mi shay ya pinya kan lat kan no na me kan kon new land kan kon conduct kon recon shala bar tala mi kon lat that is the number one plan kan be kan new land be kan adak bana kula right tin na me wana kama do dien plan bar kan pull down be kan deal cup ba pen kaka pull down mi jira mu kuje taping nuar zone ka gambela pull down tiga kana dorbar mishali leher tikan tenakan ka border andor mo gwade dan take a char of course charm jen ka gambele we ke lar we ka jen pull down ba chup kan zone jen we ne ka wan toa we ne ka akobatier go gwade dan mi ko to runde kon a chicken power chicken katela karabe chu kana ngok la kana le ne run mi korche to bigan karabe kana ngok kigan go roten war de ka karabo me chicken na nakke 2018 me chicken torbili kan ga chat ka wangkan batne teten war tinda dop chwa do mo chwa japal chwa yuna dop doaran ne kwergan mi ne gambel buwe ka dop kwergan bu ko joko bi kula we ne ka nyana nyankan war zone chapul dan chapel ko shibare kana ka kujimi tel mi kum ya lat ka kujimo na mo plan dia na tam right now right corner kana ba pul dan ba japal ka bi ka pull down bikana ka but under their control man right in ma plan do dien akane tang special wareda akane bikana ka laken a chikan kula mention ni makot akane makot again plan and the dien ka kan wo bikana deal ka bikana control bikana area mo bikana control kane di shalkati bar kana bana nuara bana ko ngong bana kana ka makot man mi chika jien chika wut biga wut ka makot biga we gwan do dien ka biga wut bo kan ka itang ka shwa kana cha itang cha de bichang don wata ne di bichang ka jan this dry season ke gwada pinja kode plan bern wandien akana mi cha kondal a new land kan kon chup ka new land mi cha kondal a pull down mi cha kondal e tang special warada kamakot kan kon ga kep kan gwatati plan and wandien kake kana she bukana she konalat bana kana ko refugee camp
tikala de no refugee camp free long tene ganka kana jiwa te kwidan ngoma de kondal na kon gane chiang teram be ketich na kana ka jiwa ber bana na ka jiwa teram be yetich chirmela kan kanang na won na kana ka pinyu kana tel kum be ketich pinyu te pindian a cam mete South Sudanese ten ka most of them kan work and dial te ping bar te ka long kana te ka long no bu kon connect mo gor kon nang nuare chika nyogo rach ka tarpam ano bu kan tarpam bu kan nyogo mena kana pinya nyogo gen chere mi ranji kana len ko kana nuare chikan termala kana alet awe jigna ta ka toyka kana ro faji ka mi ta mi chal tir kideme bana plan mo bana jere leka bu kon connecten now nuare mishi bari kan strategy ne ken kan realeka chicken ka outline a chikon ka link mi chikon ka link antama ango mongot ka kon medan me nakana tarpam chikon plan ken chana ka link kenya chicken berken ikan go nong ko poshala part of South Sudan chicken go nong tin ikan nongwa tin ikan nong gambele chana ngare wi ka gambele jel kana me ken teram tika chwa nang ne ka torbiyele ken chwa nang ke ler from iler chu kan plan ge nga real ka che uri no det kwich kare nyal ke sor ke kanu ke kare na na gar ka la regia jaro den gar kwich ko ra ken te kan gwad mo wi che uri gar kwich den chicken plan ge la ke no bana itang bana jamak kan ge ga makot chicken jay ne doran terop ji kam teten chicken ko da ka ma chu kan ko we ne point tar pa ma dan ten ne tum wan te keten chikoling ano me chicken ma chicken yo tar pam chicken more than 100 people chicken nganak kan ber anga me chika capter am chika kevan ja pal je we chika kon to go already a plan dien chikon en boko can celebrate ka social media anywhere. Now they are trying to use the same tactic in your kokon. Te plan ikan reale kami chikan agor kani nuari chame ken chaga kaf tele kami bika luang bana ka joy nuari ka dal dual nuari charo luang angoy kene je chok tele mi de nuna bene plant. A chikan lado one ne bankon long ka jan gwa den rodan yot kodi ko shi denye makele ki ashik jien ne te kone gangan nuari akene gangan nuare makaleka antem right now akene advantage dan jene ko antem to court tin ka kam Ethiopia kan Eritrea de rodan you den nuade ne kan den number in population yen den reduced na me michigan lat so kana ben ka reality bernish yang la kan plan kan atu grereak buka na ne grereak chit ko tem dong chi were reak baju yet ki burum karam official be jibbar kamar det ki ke maji jel ke jamma bangay don ran kum bat be nak na me a plan bar millet always plan dien millet shin war chalet kan ware bar mi garana ci ka dena lat ceng charen lat bongo da baru ram la kana yen ka bugte ka plan ko ba jo luñ so right now kwana melinga na to beje ka community kono ko ken anu ana tiet karodien kor jaten koran kabar shi kon bi nyinga kam shi da ngai kono ko kon tele kon mech mu ka nyen ka makot u nyen ka pul da ngana mo bala mu gor ken ko gwadmi chin ware shi kan ngarten nuare they are ready to face them in the village mi shi ka village nuare kana shi kana attack they know that no nuare atna gwadam me dan me na kana tarpam woody tarpam telemeter ten cost ten today ten ditch by the way the federal ten ke ya de kan tarpam me kana da biga ne ka kudeka ngai kana gwano bideka bagang den plan da let kana so ci bari kana da me gwano ku kana ngai kana no tele daten but plan dia kana cha men nyore akeme change ta da ne kana la jeno cha ni ulan kelo cha jetol of course no tele ka me ka gambele ne kon tika make police ni cirka mede bare ga police ni police ne bare kan de kon na kan wari ci gan wari they have nothing we have nothing telecom door dem ben ngone na re dweli ko telecom me de ko ma la lar kan la loy no la bu me la kep ko rodi na chang te me de ka tiamba la kan na gujeno de kan handle de kan wo kele de shu de ne ritual ka tie bar they plan for that gen plan da am tegeten so na me shaling ano
ke strategy ne ti chat line ke chalat ne kon la ber ke media ne ken no bigen wer bigen ga del ma ke jan tam mentam ke bigen wer bigen ganak ko ken wer tele ke chap wer tele ka bom wer cha den mat tele ke nok ke ken bi ke area ne kon bigen control so get ready nwari cause in case cha happen be beje long ma la ber la uniken yene kon te karo ji cam tele wer tele South Sudanese nwer community gorjano you watch out bi adil gwich plano kun ba ka te ko bi yen ka report no kanitin kontin la lat kume te la lat refugee you know cause in case me do to bi ngaje no jene dane chala ne chere me pai to ke jewo me jewo charan cha ne tin kana ngana ga ber ko ber ka jewo je gwada dan ne dang roti jene ken wala dok chi were pam ko gor ko mu kana gor den ci ber do ne na ma ci gram ke likana nak na me a plan ngai can already they are doing that and they are succeeding ko ko na target kam charan chanak chalat alolat kana mal ko shi we ngwa shiriar teram bel right kwidu ko ngai kone beje long sometime tele chondun mo kam kaya ko le la runu shop ko de sharo beje cha kam chunkiana so gore no biya gwej bane ganga rodun yen kwadun control bane chwa jele we guardian me kwenje tele creation der waje ke UN so jen tamula lat kamone nyok ne kon tika pinyidu ala yen le yen relocation yen alok ka yen gwami jega gwaji ter cha rotin changwan yen chwa believe no ti majority ke yen nware la na ham ke chang biaron lo long yo chermen na kan kon lem cha connect directly but na kan kon ka pin ka gek indirectly so yen nware bo biaro gujano why ngum cha jeno nware be jama so gorian plan now a tam de na reject chi tam go de na la ngut komishush na so mi shalinga ne amanda le roda biya ngaje no de ka jen tam me kan yal kan bena bare kan bi ko kon chenga jega long be kon chenga jega long gwen kon dial be kon chenga jega ro ji kam be kon chenga jeg doran ke gambel be kon chenga jeg wina kon ma kod kene pull there anyok plan de na shout line gwas me nyok men the last plan da la over kan bi ka we gwade nan chi na connecting ka wantoa no ka wantoa je ke 2000 and something back ke me tar ke je 2003 ke 2004 ci kon me je kon me ji kan lat ci kon nen ci kan waro na kre lo akot na kan mare lo akot ka wantoa that plan boy still exist so kan gathering ne ke kan conference kon let kon waro ban kon ka gujan gwanu there are people to go to be a connect yes la kon ko de let nyam bu ko bo kon gang but gwanter check care ade ko la ko bo kon gang ko de jana gang rodun minga yene te kare be kayya ban minga bu ku yene te ring be kayya bu ko de kula gang sheta me donga ne de da wit dong ngai kana gwano tele gwanter me deben so those people tele ko ngai kana but de ko da gang but gwa minga jino jin gwa dan te gwanter tin te ga jidai mo rek mala yiru no gang anyok ber mi jen ka goro na ne la nero ne dok ne ngwala kana jen kel bu ka plan bu kana ore la ko bu kana ngajirun bu ka rin chicken cha gut kan bu ngajboru bar lan te tiene bu ka chochot ajan taber so plan yen ke lungu o bit kane tol bu kan nang bu na opera ka bu ka rodien chobar ko kan gane da dual chicken shi ngwas ke so report me goro jeno biya kamne ri ko ken ber ka plan let ken plan mi ditlong ngade jena mene anyok biya rozi re ka banu anytime de yen pare ka gambele cause na me plan mi chala da ber che gwa nore o ba kon ya park ka wa prevention len yen cure by the way mi shi angaje no sure china bujal gambele doran anywhere we can go but sure we korokone case this corner tin la na we nakatin gorjeno biran be mi wi re corona bad but ti kare no corona bad mo ko bi ko then you come back ko jin ba ju nak me cho la me changa na ko kon ka bang na ko kon gwen diar ka market to shi karen lut so community gwa baroda gang mi te kare mo be so plan jin plan dan cha plan ber so larje yeno cha dan gang ko no baran gang ko ci kontin let ken ngati jek chana kanen naga kon ge chana kanen already ani let protect ourselves bye bye.